Jomoro no emu ewo atoye mansam no emu ne ekogirem wa Amowamo na omanfo bi e wo mote wani agye pa ne nyina ne se enuansam so bi a na wo mo fa so no wo so agu mpanifo so sabe ya nkome ye nsachare mo sans wo stro san kwakra na omanfo akobu wo mo agumo na dru mrahye bedwane anim ma wo mrahye bedwane dokas afo tofe ye ne wakoye nsam so ne foforo kora ya ahode abamu a omanfo kire wani so aso Nananum ahemfo ne womanfo a womote Elubo Jomoro eni agye enam se mrahwebedwani owo Jomoro abom ama nsamso bia na tete apansam na edi omanfo ewu ewo mpatemu ho no waba besiesie nsamso aye ka ho asemi na yade a edi omanfo enya ebi ene wo ma womo ekoefuom apemfo mrahwebedwani owo Jomoro dokas afo tofe ene Adom news nsentwofo etwetwe nkomo no wode tudwa se wono de edana koma so obeboa ama mpuntudwuma abampatemu ho Chemu say bridge obia faso intino eyomu daji kesia and come be pese meya mo na me ka se meye na gofo bebre so on to me nye and am say meye into the contract and the buy na omu fu say me beye bibi kitwa bi ba enne nyame adaroma ye nyina ye hu ya ye etimi ayama na kama enye contract no kwa omo te ha omo so bua ye no nyame hya mo nyina na we de eye bibi kitwa bi efena ya hya ase Ohine owo Elubo na Kasee penyi a otoso miensa enso ede nsem sei ena tudwa ebinu bai abaye so to Kasee ba ko adi na ko ebinu bai amudi kube mi ala be ku so to ba ko adi na ko akwan we promo bia faso aye daddy se akwan e be faso ne tumi aya sa bridge we that could be a tuana ona baba na so no person be ya mo bridge de maye na 24 aye de Kasee ye pa be ya susu de Kasee baba ya tia bi eno e chan baba fa ha be dem say aduwe Amo kwa neke tuwa biyo na social bridge na ya toso na abura joneti ase so Elubo kromu ha na Kasee kwende toso mensa enne mpanifo si ade a ono abene mpanifo omaya no ese abura joneti ase so eti nyame a